бегоҳӣ санаи 1 июн боғи фарҳангӣ фароғатӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд ба як идгоҳи бузург табдил ёфт. Шумораи зиёди шаҳрвандон ҳамроҳи оилаву фарзандон, набераҳову аберагон баҳри таҷлили рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ба ин ҷо омаданд. имрӯз мана ба ҳамроҳии набераҳоям ба сайру гашт омадем, барои он ки имрӯз рӯзи байналхалқӣ, рӯзи ҳимояи кӯдакон мебошад. Барои ҳамин мана бо фарзандон омадем. мо бисёр хурсанд ҳастем ки ҳамин рӯз мана ширкати фаровон барои кӯдакон ҳамин хеле як чорабинӣ ташкил кардиянд. кӯдакон хурсанд. ояндаи мо калонсола ҳамин кӯдакон мебошанд. бигзор доим хушу хушбахт бошанд. В первую очередь хочу поздравить всех жителей, маленьких жителей нашей необъятной Родины, в том числе и Сагдийской области, с Днем защиты детей. Хочу пожелать им счастья, здоровья, настроение замечательное. У меня 3 детей, я пришел с семьей, вот один из них, самый младший сын. چنین چاره‌بینی باشگاه را برای خرسندی کودکانمان تشکیل نمودند. منتداری خود را بیان می‌نماییم و ما امروز استراحتی خوش نموده ایستاده‌ایم. ташаббускори асосии ин ҷашн ширкати ватании фаровон маҳсуб ёфт, ки барои кӯдакону наврасон чорабинии хеле рангин омода намуд. бозиҳову озмунҳои шавқовар, нуқтаҳои зиёди аксгирӣ, барномаҳои фарҳангӣ ва амсоли инҳо пешкаши тамоми сокинон гардид. در این باغی فرهنگی و فراغتی زیاده از 12 منطقه ها برای تشکیل نمودن هر گونه چاره‌بینی، هر گونه بازی ها برای کودکان مهیا کرده شده است که اشتراک در آن از طرف تمام کودکان رایگان بوده و هر یک اشتراکچی این چاره‌بینی میتوانند صاحب تحفه ها گردند. گروه شرکت های فراوان سال از سال در سطح بلندتر تشکیل نمودن چنین چاره‌بینی ها تصمیم گرفته برای رشد جمعیت ما، برای رشد مملکت ما و برای فراهم آوردن شرایط بهترین برای کودکان سهم داشته است. аз чеҳраҳои хурсандонаи кӯдакон ва ҳатто волидони онҳо аён гардид, ки ҳамагон ба шарофати фазои сулҳу субот, осоиштагиву оромии тоҷикистони соҳиб истиқлол умр ба сар мебаранд ва дар ин сатҳ таҷлил шудани рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон далели гуфтаҳои болост. یک از شرکتی بهترین رحمتی کلان که همه قدم معرکه گذران دوستان راهبرا و تشکر. Пришла в этот праздник сегодня со своими детьми и внуками. Очень насыщенная программа. Нам понравилась программа этого праздника. Мы очень рады. Атмосфера радостная и счастливая все. Крепкого здоровья. Счастья, улыбок. Море улыбок всем детям мира. باباجانی قهرمان امامعلی رحمان تشکر میگوییم از شرکت بچگان. дар идомаи чорабинӣ барои бошандагон ва меҳмонони хуҷандшаҳр дар саҳнаи кушоди боғ аз ҷониби ширкати фаровон барномаи дигари фарҳангӣ, ки аз шӯхиву ҳазли ҳаҷнигорони ҷавон, иштироки кӯдакону наврасон дар озмунҳо, баромади аниматорон, шои ҳубобчаҳои рангин ва суруду таронаҳои ситораҳои эстрадаи вилояти Суғд иборат буд, пешниҳод карда шуд.